barok ki kun kiti imay kujo ki bayu asam kublay siya jarmo. Mat kabamanta pensengulengo babalay ni penan kami ki cingtem ki pasung tiang akan ikacanmir number punsi na ki yabre juk hamtem hendai ngani thu e pikawai kalong kaba ipaman ba idang don keselap perthai ju ongingi ba endang angalakrat no nak ni ka perthai sengawada penan kami kiter put tertem ki banga ngaju melin bantem bat bansim banta kinu ki program kiba ijulit bansim banta te kakateng jong kani kecingwai ka paman ainta kalong tulit sukpa. Agarpa iki parolok perjor baru bikin yang langkum kasaki mo bangin sobrong ya kejeng dia ejong ini Pak Bonifas nak kebentar ki kasinong katau kapalang writing them ban pen salamati yang ipiino tangsin tempor kanda boy mudur umat kitron tinta I want to go supa wat om sanu tunang tergumapi mahayiri may bat kikun kiti yang ipiino tangsi tempor Lenda boy mudur umat kitron Lenda boy mudur umat kitron kublay pi baro bat hakani kajamit ko matangai kublay ipa nang bakini kisujulai kimapi pila say pila siapa po jong inay ngot para te kumta ko pa to nang isulisan Kerkui barok ki kun kiti imay kujo ki bayu asam kublay siya jarmo.